Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na Nteto na Espana Tile, idai dhongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited erinande Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru mawa, Nteto na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta guaka. Nkorokino weke kana gwitia onda yaku na arua kirepeji yetu ya Facebook, Raino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki toringirego kurokera namba iji. Meru ni 0740-229609 na Kitengela ni 0729-628199. Kanotoriongere mitandao ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Nangina kunati ntukuinka inyuma ya Kenya kunyeleka boka dhani wagiba mauta nende the nani drite kyambere kudhundi oringe bumanite na mauta kwidira nende atikone kire kunto mwanya ko kuyenderia ontopropoti yete bwengine ndeba kituma mileni na wetera na kinyakone ne kunyeleka ko ni ontopora kinyabona netie kuringithia boka tha biashara ya ugendi mwanike tonde to mutugie kare na kumurika dinaire koneka uchokera. Ajani taunini yankubwara maguta ja petroli ja kuonekana jatukungana bobo jitentu kuinka nyume ya kudhira kurina ndingo ya mbere ya waguba maguta na jari kure kiro ya moguri ja ititie na mwankira dhai etitia ngari na bikibiki baraba kwenda maguta ja petroli bakionania baringikite mono na arabagita kunywa maguta kirito mwanya no mwanka watu memoraini kujagura maguta mamu imaurite aituthinite muno turi kamera ini ta muranune turi ta menya muranune no twikara ini cia irio na maguta yakarireta irio tore na ndi babo ko twina thine mbi turauga manto ja kubwende jara ninde jara thukire buru umite othe from Kionyo tu maguta kinyano mbite ngubu na aja na soke Kionyo kare nkathugume maguta risabu na ara maruma wanuite na vena goro na matikonekananga akikuko ungemarona kama kigituka aso zetu bado zimekuama sasa tujui sasa tuelekee wapi biashara yakora ito tura kuthiuruka kenda tumba kwendia na maguta kuboitu kuthira tarauli sabu mena goro mutorera muthini jutige kutharana bwana mwananchi okainda na kunyamaru ora gutebati kungina kukiritwo bima bya maguta tangerekano rubisi akariene bali na maguta ya ndisuru na jatawa no wende bationa petroli na kiritwo bingi takia national no maguta ya tawaki ikirikana kuma mpanga ejero umira gitu ikigitendia maguta ya ndisuru kana petroli alea untu bobo kwa Kenya mara kiri baingi na kiri abatigerie na ndene gweta thirikari ya Uhuru Kenyatta kuigwa kiriro kiao kenda baka umokombone bu mtu arumatana bantu ara mono mtu akimona nyako thuguma tuthugumba thuguma etura kabisa rutero maguta ntu tukurathi na mono sasa serikali inafaa mafuta ikuje kwa wingi ili tuendelee kufanya biashara zetu. Gideon Kimathi urokorera gite kya mubunge Southimenti na ugite kwenda ombekano ntubo borethithwa ni bamwe batongeria barabara thirikari nenene kenda bagekira thirikari ya Uhuru Kenyatta ibu na nkurukia kiwa kiria bunge barabara thuri gutora shumiria kwariria kiuntu giki kwamba kwithira thirikari-ini kuri na antu bakwenda kumugwithia kwamba kwithira thirikari-ini kuri antu bakwenda Uhuru Kenyatta na antu bamumenete kana kwithire kuri antu baindene ya thirikari babangite ku frustrate electoral process ire kuendelea Kenya kana babangite ku frustrate Uhuru Kenyatta kiri mibango ireneo ya kunenkanira power bwega kana bakwenda utumira mantu jaja iri siasa bakaringa once campaign period ya mbere ya mweri wa 5 so ninkuromba thirikari move with speed nikenda supply maguta Kenya komba uchoka bwega na kinyabe yumbe kwina inekwa kinyajumbe betu baraba parliament kinyabe bamami sana nonto tuomba wetu kwita parliament leonde wibu kuona mshahara yenu wibu kuona allowances chienu lakini butuke ambao tumona inchi kethira ninde guruinge maguta ya kuro thireti kanenkanirwa ati gutima maguta ya komba ku security kuma Thursday
ketha inthiguru ingi kwithira kwina outcry netongeretwe ni ajumbe, lakini mwankana ndi tukuona ajumbe the ambisi campaign the ambisi bakiuga promoting pumeambite aja muthia buruke mathi akiuria mwingi wa South Imwe bakathura mutongiri uri kiamene kia Jubilee kiama kia Jubilee na ndia tukareka nakyo tumbe kuthura mujumbe ndumbe kuthura MCAs baraba komba utwita ngwe bwega na Gideon Kimathi na jiritete ari umwo bau uni am trained, I'm tested, I'm proven na imbithara ndi na moene nchi rionthe and therefore nkomba gukiria South Imwe moving into the future. Na ndi mpanga eji ya maguta kwena umbikano etamba guntu monya ajakiri mongo jwa Kenya kumotuko bwana Arua kuma taunini yankubo gishigo mbungi ya South Imwe ngiripotera Nteto Weru rekwadiitwa ni Mutugi Kare kire mantu yegi mautana ati abonabonda bastinji ya Kwanjiro na nterechi ya kiengoi baithirite nende bakende kithe kyo chinkoni kubwithwa kenda kumeani kinonto kumwenende kwa kurabethera bakiura beterori kwithirite kugitita kimaguri kuringana na biashara bani ya theory kuntu kongeo kwende mautana chiringi ya nare 48 kuinonende bakondo na chiringi ya nare 68 ntobora bumite kinyanguyo Mondiketo Nteto Nicholas Chabari naraneti na bonda ba na Nteto e. Tori yetu yename tomo konyume tori yengi na 160 na 160 na 168 mawa 148. Ujune muthuro ora urumirite athithia bonda bakuma antere echa stage Kwanjiro wamwe na kiengo na kinyantere chingechira chiriburiti ibwa stage ino bakiuga ati kinyanyuma aya thirikari gutumiria abei injeru ucha maguta ati negana na 48 nterino ochegembe mwanka athaino boba egura maguta na goro de mauta yarari witia twerwa thina mauta yeyo turenderwa thiringi maneli lakini mbanja ntie guthono amnene wetu na ure mauta yename batwe tutamenya mauta ya kwena manonto yename ruya kinya 180 168 ende batu tona mauta yename tuwete yename nanga ya 168 lakini wetia mawa 148 waya kengwe ka 180 waya stage Kwanjiro ka 170 168 wena ma Kaweru nobuo wetake ntobetwe sendenge nobuo wena makiote na kwanza nya yate konyweka tuto koria atiri antu babenda cia baba kwendia mawa mauta kabati kuramo baba ngiba kwendia nakuo onduru ari uri yogetha githimi urakirari utuko tebukire muthenya ugita some few minutes yogetha ringi kisetrongi ndio baturi 160 na 168 sababu ni na 170 na betori thirikari yo ule betori 73 hours betori ketho kwa 148 Kenya mzima todiri wiki yele na hii betori yetekwa sababu nimbi gwende mandereba ababa bonda baba kona kaniria ibainyerikite anene iba kuromba chonkoni burutho kiri endia maguta ithimani mwanya bya bintere ino na araba kuga no umbe kwithirwa iba bakuthina mbe na kubainyeria kinyanyuma ya maguta kwanjiria kuonekana na gumbereni barairagwa imaguta matakuonekana ikyo gitumi ibei iraitetie mauta ya wekirwa mawa no ya wekirwa kengu na no ya wekirwa stage ntego magetha mauta mawa yo malandani ya stage ya kiumako Kedha mauta 148 ya 148 sendi sionde tis batuko tuweka sendi sieto ya kwa 180 na 170 Patito koromba thirikari yetu ezo uchunguzi wa dharura ezo ndo tukwenda betori na bei lego na bei ya kali ndo asakenya nyoto ko inyeleka thirikari yetu ndo le baube na ithimi bibi kuongera mauta no ndo kithimi ya kikuingaingwa wetakire uyo nongelete mauta urana nietie ithimi bizunguzo baba kwendia mauta ondure to getha githimi burakiri for example ya kiengo 168 kiengo waya stage we osoka renge utwa to kanyu mauta tibuo getha yari ya kwa 190 kuma stage Kwanjiro Igembe Central Betan Class Chabari Sasa no gatweka munini wa Raila kana Ruto kirete kya kurira mutungite kya mutungere wa Ndeguru ni siasa chitirite kioneka kumata na kuchiria maoni mwanya uri munya kwende kitweka munini wa Raila na senator wa county ethrakanithi professor Kithure Kindiki nonekete kwenderwa nende bukatha atweka munini wa Ruto nende arwiri mwanya baite bya MCA ndene ya wandi cha Tharaka na Kinyamiru baugete bo bakawata mbaru Kindiki utweka munini wa Ruto baugete Kindiki na kira kionde kikwendeka na baina manu akethira nende agitetherakia Ruto kiwitithia na mbere ndiguru ya Kenya Martin Mugambi na Nteto
Gikundi kia Nduke Embethi kuma kaunti ya Meru na nginya kaunti ya Tharaka Nithi munthi bararurungana kiri gicigo mbunge kia Mara bakiendekithagia Seneta Profesa Kithure Kindiki gutwikithua ari munini wa Ndagitari William Ruto kiri kithurano giki. Kithure Kindiki kwa uwezo wa Mungu na kwa wendi bwana nchi watukufu baina William Samoei Ruto baka form the next government. Another thing itukoromba thiu wenzetu ba kuma other Mount Kenya West batutethie no ntukare kurithiria Nyeri itonete banenkeretwe deputy president and the president Kiambu pia walipewa deputy president na president, so ndeba hands kwa heshima kubwa na wapate wate mukono this time round. Gikundi giki kirage kuri na nkinya rombi baitevia MCA ndeni ya kaunti ya Meru na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi bariuga kuringana na utongoria ba Profesa Kithure Kindiki bwa miaka 10 na kubwirana na kugana kunenkerwo utongoria bubu. Kithure Kindiki mutongoria iretwa kurobia cross the political divide akona baru bande rurungi one rurungi rwa thirikari. Kithure Kindiki especially barabara eno kuone kuma Keria tukathwana road. Kithure Kindiki was the first man to launch that barabara. Bariuga kuma kuthungira wathanini na kumenyeka Kindiki ataro gwatwa na ngukumano kana ungumania kiri thirikari na kwogwi kuonania no etigike na nkinya kubwira kiri gitigike kia munini wa mutongoru wa mugongo. Na muthako uyu tumwitigitie ukathima bwega Profesa Kithure Kindiki kuma akuthurwa Lindo majority. Utire bantu nomwe Profesa Kithure agwatikana na scandal ya corruption. Profesa Kindiki tumonete akirungama na asuras asa antu baba nini ase gitariria ombere kuburutwa omba kwingwa ndene seneti entu bakurungama na Kenya akiuga mbimbia itingani entu kaejite gukandamisa akenya na ejite gukandamisa asuras. Kuruki bariuga Kindiki mwitigikwa nontu baturaga no chore na Ndagitari William Ruto batakobetania na turaga arugamite na barabatekanya muna kwogua Kenya babateri kurungamirwo imunturo kumenya mathina maraba gukurukira ntugo gwa ntugo na kugana na gutosha kutuika Deputy President of Republic of Kenya ari munini wa rais wa Ruto ki thirikari no yete tugiform kana ari Deputy President wa batano Kenya riko inotwinio. Ni mwana mutingai ni mwana wa referent na mutana mwigwa na ini scandal tukiromba tukamuririkana ande by day kenda le our president the incoming president the fifth au akamu consider as our running mate. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Nangina konate mwandiki munene wa ARUTI Francis Atwoli na chamaniti na biachara kenda kwa ria mantu mwanya yarethere ni ndiba ikurukaira kiringu ichio wubwite orintuko ya ARUTI ni all the bade itengireti Atwoli ni ndia chamaniti na biachara bande ni obichi yagikomba muchine munene jua Nairobi. Boniface Mongera na utumenye bia ndeto hii na jumo chemane jwa ARUTI Ngugi na mutongeri ngwatani wa ARUTI Ngugi kotu bwana Francis Atwoli jo kwariria thigonkwa ARUTI Ngugi ya tariki 1 mwezi wa 5 rethirije kirimo jali bade ijogarukire ntukwena arua na kwa mshamani jwa siasa na mtu anakudanganya mchana sisi tutatembea na wewe to grow economy. There is no bottom up apart from attracting. The only way you can grow economy is simple in economics. You must put policies in place that can attract both direct and indirect investment. Ngwa ataniro je ARUTI Ngugi ya kotu ireni mwabule bamabi binge bya ARUTI Ngugi ni thero gikumiria nkuru kia ARUTI milioni 4 nthegurune ikundi bibi nabyo ya kwangerekano gikundi kia rigitani ba kliniki ja kyokuko kutheia kia alimu nat wasu kempindi yu kiandiki banteto kia UJ bacha na binge bibinge. Ninawaambia hivyo, nimekaa hapa na nyinyi, sinywi pombe, sifuti sigara, wala sifuti bangi, sifuti kitu chochote. Na waelezea nikiwa na clear mind ya kwamba between now and August mutapitia kwa majaribio mingi sana wa Kenya.
Wewe utakuaje rafiki yako wote wale wako karibu na wewe ni wezi? Untu kwa Jumatatu thigonkwe yariti ngugili bali kethro ithika kinene Kenya aja Nairobi are Rais Uhuru Kenyatta na mutongero kia makiode Muriro Odinga bakethro balageni bagiteo. Kwa hiyo I want to appeal to you. Hii ni hamba apili yangu, tujae kule Nyayo Stadium. Iko mambo yangu tumetengeneza na hawa, nataka kumuuliza Uhuru Kenyatta. Hata yeye tutamuuliza, kwa nini uliwachilia huyu jamaa katuibia? We must ask him. We must ask him. We must ask him. Yes. Tulikupatia mlango kulinda, tukakupa ufunguo, Kibaki akakuachia panga na kisu, ukapatiwa bunduki. Ulituacha kwa makono mabaya namna gani mtoto wa Kenyatta? Ulituacha namna gani? Reporter Nteto TV kuma jakingina kutoka Nairobi Mbita Boniface Mungera. Na County Commissioner Weru wa kaunti ya Thaa Imwe amwe na kamanda wa borithi wa kaunti unende ibamwe batungeria barabethirite baituma ntumiri yo ya kuboreria nja ya mututigi nende Mwai Kibaki. Nobat Komora urayoketia kanya ka Bava Leopora Donada Chare nwethira akiuga kia kanya ka ali muno nibethirite bakiweta mututigi ya muntu ethirite nende akenda kumenyera antu bonde na kinyotira ritingwe bamwingi bakwethira bakurana wetana mbere na njira ira yagirite kiruririti bo bangwe. Nobat Komora noe kamishna wa imbia wa kaunti ya Thaa Imwe ora ajite bantu a Beverly Opora ora athamiritwe kaunti ya Bomet. Arado na Tachari noe ajite obichini ya kamanda wa borichi wa kaunti kujukia kanya karakarari na Ali Nuno ora athamiritwe kaunti ya Murang'a. Bairi baba ibatongeretie atongoria mwanya amwana akariba kaunti no kuruta ntomiri cha kuboreria nuntu bagikuo kia rais wa bathatu wa Kenya Mwai Kibaki araba ugite ati ikagitaga utongoria bwake aramichara ya aruti wera bathirikari ya gerithirwe. Mishahara yetu kama watumishi wa serikali ilikuwa katika hali duni, lakini mheshimiwa marehemu rais wakati alipokuja akaleta mabadiliko katika utumishi wa umma. Ndio kukaanzishwa review ya mishahara ambayo tunafurahia. He raised the welfare of the police officers, and that's why you see them being the way they are today. He steered so many developments in which the current president took over the mantle so well. Desdirio Mbaka ora imukari wa Ntereche Airuku Kambandi arutaga wira gikosi-ini kia jeshi ya Kenya mwanka kagita ka wathani bwa Kibaki. Retired President Mwai Kibaki was my commander. Najua mimi kama mwenyewe retired civil servant ametufanyia mengi upande wa jeshi. Mali nasimama saa hii unaona nimeng'ara sana, na wale walikuwa mbeleni walitoka wakiwa wana sura mzuri kwa vile walikuwa naendelea na mambo mengi sana mangumu kazini. Komora nkurukina kathirite Kibaki nuntu bwa kwambiria kithomo gitari na marigi ya cukuru cha primary na nkuruki areta uhuru bwa kwaria. Ile freedom ambayo tuko nayo even of the media, sote tunajua vile ambavyo tulikuwa tunaishi ya kabla mheshimiwa Kibaki kuchukua tamu za uongozi. So kwa hivyo alipanua mipaka mingi ya freedom ambayo tunasherekea kwa wakati huu. Ariuga mubango wa uthi na mbere bwa nthiguru wa Vision 2030 ora ambirie no atethirie Kenya gukinya itagaria rinene ria uthi na mbere. No ekirimi moturi ora imukaririgite wa kiama kia mawakili LSK kaunti ya Thaa Imwe na wetete Kibaki ta rais ora agirithirie mantu megie ugambi. Is best known for the promulgation of the Constitution 2020, which really contributes a lot and promotes the rights and freedoms. Akariba kaunti ya Thaa Imwe no abathiite mbere kwandika ntomiri ikonie kuo ya Kibaki ebukuni rira rigaigetwe obichini ya kamishna wa kaunti nyuma ya kurugorua ikamishna uyu wa imbia Nobat Komora. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima.
Na ni kumira tukutatu gikaira gatanta kire Nteto chietu chia Weru Thaa Imwe ndio kethiro gitakura nuntu kethira nindi ngicokaira na rwari rwetu rwa urobwe rware kire garu ya siasa munene tomathithia au kare Maureen komena ngetwa PHINEAS IMAANA.